batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na mbanza kimfumu ya zole ya Pays-Bas bakebugilaka Rotterdam kuna nde tata mfumu ya inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kena kulutisila bilumbu na yandi kilumbu ya ntete ya sabala ya betokele vanda kilumbu ya tano ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ani kuizaka kuma kuna samna kubaka kifulu na lukutakanu ya nene yai ake na kutubila mambo metadila bantsungi tope adaptation climatique na ndambu ya Afrika samu RDC ke le mosi ya bainti ina kuzaka bongi sa lukutakano yango ya nene beno fwedza baeti lukutakano ya kuizaka vwanda pe na mesa ngolo ya bamfumu mingi lokola tata mfumu tope president ya Union Africaine president ya Senegal mbuta Macky Sall pe mfumu ya inti ya Ghana mbuta Nana Akufo pe bamfumu ya nkaka lokola tata secrétaire général ya ntama ya ONU mbuta Ban Ki-moon nyonso ina bakuzaka tubila mambo metadila mpasi ya ntsungi tope ya klima pe na yau RDC kele kaka inti na tete samuna bamambu yango topia bakebugilaka leader ya bainti nyonso ina linda pesa mvutu ya mbote samuna bamambu yango pe bamfumu nyonso munikisaka luzolo ya bao samuna kudiatisa luzolo yai metadila mambu ya klima samuna kubungisa bantsungi na bainti mingi tata president ya inti ya République démocratique du Congo mbuta Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yani pe mutu okuizaka landakana bandietolo na yandi kuna na ndambu ya Rotterdam samuna kubula masolo samuna bamfumu ina kutanaka kuna pe bamfumu ya nkaka ya Afrika. Na kulandakanaka mambo bakebugilaka revision ya fichier électoral ya ibakwizaka pesa nzila ntama mingi ve na inzo bisalu ketalaka mambo ya bantsodolo na inti ya République démocratique du Congo CENI rapporteur ya centrale électorale Patricia Ntseya yani nde kele na bandietolo kuna na inti ya Seoul na ndambu ya Corée du Sud nyonso ina samna kulanda pe kutala wapi mutindu bakena kusadila babima ina kekuza sadulwa enrôlement kwa kuna inti ya République démocratique du Congo samanizaba wapi mamambo ngo kena kulutila tawani kumaka kuna Patricia Ntseya yande kuzaka vwanda na masolo na bamfumu ya inzo ya bisalu yai ya Kore bayai kena kusala babisadulu yai kekuza sadulwa enrôlement na inti ya République démocratique du Congo samu yao nde bakuzaka pona na manima ya avis d'appel yai bakibukilaka na ndinga lomputu bakuzaka sadisa tope papela lobokodoso bakuzaka pesa na bainzo ya bisalu nyonso ina zona kusala babisadulu yango pena manima na yao nuzaka vwanda pediaka na masolo na bisadi ya inzo ya bisalu ya seni baina tekilaka yandi ikuna na inti ya Corée du Sud belefweza beti tata denika dimape kaka samana mamambu yango anu kuzaka vwanda na masolo na mutu ina ketalaka mambu ya ambassade ya États-Unis Stephanie Miley yani nde kuizaka monisa pe luzolo ya inti ya États-Unis d'Amérique samana kusimba pe kudiatisa bantsodolo ya ikeuza salama na inti ya République démocratique du Congo na mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Kilumbu ya ntambwadi ya ngonda ivwa mvula difunda makumi ivwa na ntambwadi ya pe kilumbu ya ntambwadi ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole ya undemekuza sala bamvula makumi zole na tanu kubanda tata fumu ya ntama ya inti ya beto mbuta Joseph Désiré Mobutu kuizaka fuila na raba mbanza kimfumu ya Maroc na manima ya kubela bangonda mingi ya ibavandaka bugdila mingi roi d'Isaïe na nkangu tata Maréchal Mobutu kuizaka yala inti ya beto na bamvula makumi tatu na zole tope kubanda kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda kumi na mosi ya mvula difunda makumi yivua kumi sambanu na tanu ti kilumbu ya kumi na ntambwadi ya ngonda tanu ya mvula difunda kama yivua makumi yivua na ntambwadi mekanti kuluta bamambu ya imbi ina tata Mobutu kuizaka sala inti ya République démocratique du Congo feti lundaka mingi na intu mambote ya tata Mobutu Désiré samna ina nikuzaka sala na inti ya beto lokola kutunga kifulu kebi misaki nzazi na ndambu ya inga kutunga kiamvu ya Maréchal ya bamaka bukidila oebeka kutunga nganda bansaka ya marti pe yinzo ya bisalu ya bantubidi ya nkangu tope palais du peuple samna kutuba kaka ina bebenu fweza baiti tangu betukana kukembela nkinzi ya lufua ya tata Joseph Désiré Mobutu na ndambu ya nkaka
bantu kena kunwana nkangu ya inti ya Republique Democratique du Congo kena kunwana kuna na kizunga ya mai ndombe ya unde kena kupesa mpasi peke ya disa mkangu mingi memanisa kufua samu na ntango na yandi tata Mobutu vandaka ndima mambu ya hivi ani vandaka tuba kaka diambu mosi tata bo moko mama bo moko ekolo bo moko mokonzi bo moko ya unde vandaka monisa kintuadi pekutanina inti ya beto na bantantu ya unde vandaka diamba ni vandaka landila mbote mbote samu na tango na yani bamakesa vandaka ngolo pe mpasi inti ya beto kena kumona na ndambu ya este na nord Kivu na bamakesa imbi kena kubakaka ngolo ya Rwanda ya vandaka ve na yau inti kena kuyindula tata Mobutu samu na kubambula beno moyo tangu bakuizaka buisa yani na tangu ina tata Mobutu tinaka kuna na Maroc kifula ni kwendaka fuila penzutu na yandi kele kaka na ndambu ina tata ntuadisi ya kimfuka ya mutopi ya inti ya République Démocratique du Congo mbuta Sébastien Desabre yani nde mutu kuizaka vwanda na masolo kilumbu ya zole vwanda kilumbu ya sambanu ya ngonda ivwa ya mvula mafunda zole makumi zole na zole na tata mfumu kena kudiatisa inzo ketalaka mambu ya bantsaka mutopi na inti ya République Démocratique du Congo yai bake bogdlaka Fédération Congolaise de Football Fekofa na Bunkufi mbuta Donatien Chimanga bakuzaka bula masolo mingi samna mambu umetadila bantsaka ya kubongisila mfuke ya mutopi ya beto kekuza vwanda kilumbu ya makumi zole na tatu pe kilumbu ya makumi zole na nsambwadia ya ngonda ivwa ya mvula ya ibeto kele ya ntete kuza buluka na inti ya Burkina Faso pe ya zole na inti ya Sierra Leone pe bakuzaka bula diaka masolo samna ina metadila batu na kuza diatisa na yani kintwadi kimfuke ya mutopi ya inti ya République Démocratique du Congo tope ba Léopard mbuta Sébastien Desabre yani kele tata entraîneur principal pe manager anike kuiza landulwa na tata Raphaël Amidi lokola entraîneur ya zole pe pa filmi yayo lokola entraîneur ya tatu pe mimbudi ya mutopi mingi ya inti ya Léopard pe diaka amekuiza kota na kati ya kimvuka yangu lokola Robert Kidiaba Muteba kele gardien ya tama ya Léopard pe atupisa mazembe yani nde mutu ke kuvanda entraîneur ya ba gardien Marcel Mayala yani nde ke vanda secrétaire Serge Bageta Dikilu yani ndeke vwanda intanda Lofo Bongeli pe Patrick Apataki baunde ke vwanda ba agent ya sécurité Sébastien Desabre yani nde mutu kwizaka tu badia keti anikeuza bimisa papier la ya mimbudi ya mutopi yina ke kwenda bula bantsaka nyoso zole ya kubungisila kimvuka mutopi ya ba Léopard ya inti ya RDC papier lango ke kwiza bima kilumbu ya iya ke vwanda kilumbu ya 15 ya ngonda ivwa ya betokele ya kikuza salamina na nzile ya bamwangisi nsangu ya injo ya bisalu ya Fekofa samuna bantsaka ya FIFA kekuza buluka na bilumbu kena kwiza beno nyoso landaka beto matondo mingi awande beto mekwiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote